Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray. Tagitigayat natin mapanigay ilay. Umay kayan. Umay kan amaray, intaglugan ng ije tricycle ni Kwaraw. Ay saan? Anya, maday ta tricycle na aglat-latin sa amatin. Nakaamamak. Na, Umay kayaw na natuyan kan kagawad ko anang. Tay tulod kayaw. Ay agoray kami iti sa bali at tricycle. Ay, syakti nakapila kagawad. ay di mi kayat aglugan dita tricycle mo Kwaraw taglalatay. Ay ngayon bagam. Kahit nasaya at atag numaamuan na. Ay, maidanon na kayo dahito ijay ilay. Purek latlatay. Ay saad, nungay tamatitanos kami. Delikadaw. Ha? Ay namaray kaasimo ni Kwaraw. Nasaktan ija imbagak. Nakadumugan si kanto mga may. Bayap ang masaktan. Pudno mga men, agla-lati di tricycle na. Inteng, saan mo't kanon nga agpasada ni Kwarog? Na, apay ngay. Ay, jak manambaw. Ingkadamagain. Ay. Ada bambantayak ang mga anger akukod. Na, di mo lakat mapanawanan. Ay, ita lang ada kwartak. Inaldawan akukod ti sidaan tayo. Ay, isulakit din ti pangigat-gatangam iti kwartam. Ne, kauna. An-anwag tinagadwa kwartak. Kakaiso na nga itala maadda anak itinawadwad a kwartak. Oh, Na, ay ingkakit di kasarita ni Kwarog. Tane, kasla kayat namutin ti agrungaab. nabastad nga tamanan. Kwaraw, apay akas la Biyernes Santo Terupam. Talaga nalidaya kita angkal. Saan kan analiday, taam mom no nyat sidaan tayo ita. Kukod! Nalidayak lata angkal. Na, di naklatultuladan ano na imas ti sidaan kat sa anak analiday. Di damot ka ta pagluganan ti tricycle ka. Aglatlati ka no nga main. Na, ada kami mo't kani antem ngaglugan. Sana kung nagpasada angkal. Mabayihin na kaon. Pagbainam ko ma. No, danto kwartak. Gumatak iti kabarbaro at tricycle ka. Kaya't mo ti baro at tricycle. Kat gumatang taa. Igatangan na kangkal. Agure ka. Dakat kwartak dito eh. Agure ta bilangan ta. Coinsmut day ta inruar mo a kwartam. Bilangan ta nga rod. Baglakit din ta sagpipisaw. Sana sagsisintimaw. Umanay ayamot day ta. Asino mat ngay ngamin, timayat nga glugan dita. Karag-karag at tricycle ni Kwarong. Awan ti mayat nga aglugan. Uray siyak mata. Talaga, jacket nga glugan. Uray man pa'y kat bayadan dak. Ay, nakakaasimod ni Kwaraw. Di na pa'y lang amin sukatan. Pangalaan na ngay mo iti kwarta na. Kita man tini. Marigrigatan ni Kwarong apandaran di tricycle na. Ay, na yan. Si Mardeng matan ijay nga ti kalsada. Kwarog! Singjamon, day ta tricycle mo. Saanon nga gandar? Ay, unay kan, Angelica. Ah? Apay ngay akas tatimbagam kan kuana. Di kalamasyan. Saan lang aruden nga agandar jay tricycle na. Ay, ukudan manan ni Kwarog jay tricycle na. Kasanumat nga men, kalata si Mardang di tateng nga ti kalsada. Saan mat nga ron nga agandar idi paandaran nan. Ay, mapan namanan iparking iti ayan dagiti kabalbalayan. Ay, kasano nga ta, atarimaanan da kan naintay. Imbag kumamot, ano amo ni Kapitan ti agtarimaan? Saan man ang nga gandar ti tricycle kawangkal? Daan at talagan. Anusan ta natarimaanan? Jak mata mo no niya ti perdi na. Aglag tumit no paandara. Ay, ada sakit na.
No agandar may, agsarde-sardeng. Mabit lang talak man ti martilyo kon ragadi. Anong kita? Parimbenta Saan mo tabalay? Apay ko mamartilyo kan ragadi ti alam ngay. di lansaan tan. Mababain na ka dagiti babalasang nga makakita kanya kang kail. Sanda ka taglugan dito'y tricycle ka. Anya nga ron nga ti aramidin. Kunang nga da kwartam. Di kumatang tan iti ka barbaro at tricycle ka. Una, tapno makapasada ka man din. Apay, sa dino ti papananyaw. Ingkam gumatang iti tricycle ni Kwarog. Gumatang kayo. Nayo naman kidi ti paggatang meta kurang. Ay, anya nga ti pagnayon ko. Awan mo't kwarta. Uray na yun namin iti 5 pesos. 5 pesos? Uno anayam asa nga pulo. Nakitam jay napasamak di tateng nga ti kalsada idi kalman, nana. Anya napasamak, Angelica. Di tricycle ni Kwaro kasi mardeng di tateng nga ti kalsada. Ay na, pero miyakat katawak, nana. Aging gayta makakatkatawak pa lang. Ay, kaya't kumutiag katawa adamot ngamin dito ni Maribanan. Kat nagkatawa kalata ko man, nana. Ay, daytan samot tricycle ni Kwarog ti kadaanan at tricycle dito'y kabildatan. Naku nampay, nana. Unay mo dayta at tricycle ang nagpartak. Naglastugan di driver na tauray na lapatapukan ti kalsada. Ay, naskan ang may report dayjay a driver. Nabigbig mo di driver, nana. Saan ta nagtapaw? Nay, agsubliman na. Siyak man ti mangi-report ka ni Kapitan Inte. Asino man day ta driver, naskan nga ikatanda ti lisensyana. Anya ti dosa ti driver ti tricycle a naglastog, Kapitan? Mabalin na mabalod Kalpasan na. Ikatenda ti lisensyanan nga agmanihaw. Adaman ireklamo ka driver, Kapitan. Kunamlano asino a nakalaslastog. Asino? Isumat day ta ti tricycle a nakita mi kanina nakwanang a nagpartak ti pataray na itay. Kano iso day tati baro at tricycle ni Kwarog. Nakagatangan iti baro? Ingata nga ka, tapno saan yung nga uyawin ti tricycle na. Kwarog! Apay ang kail. Pandar man ti tricycle mo, tapno makita na ito'y balasang. Anyat makunan. Barbaro talaga. Uray dya andar na, Kapitan. Brand new. Patayabon man, Kwarog. Wanang kail. Ay, aguray ka, Kwarog. Tumaya ba talagaan? Lala, sige. Ipakita mi ti na ito abalasang at tumayab ti tricycle mo. Talaga apataya ba kang kail? Ay, saanan? Saan ka nun? Itulot mo lang ang ito abalasang iti balayda. Wanang kail. Ay, dya kayat. Ang mga no pati kararwak ka tumayab. Kita Angelica. Nagmayat di baro at tricycle ni Kwarog. Nagsilang. Talaga a barbaro tikita na. Agtal na ka man dita, auntie. Kita nagadaw tinakapila ababalasang agpaitulod kan kuan na. Nan, kita man? Nagpipintas da. Nagpupudaw da. Long hair da pay. Lastog day ta, Kwarog. Nay, apay kumaalastog ako nam. Kabarungaro jay tricycle na. Gapo tabaron? Agpipila, dagiti babalasang? Kita mga main. Wanan. Nakita kon. Ay, padasak man mo ti aglogan ijay tricycle na. May sakayo mat nga bibisin, auntie. Nagado dita at tricycle amabalin nyo a pagluganan. Day tapay tricycle na. Ay, katapno mapadasak mo't at aglogan iti baro at tricycle. Ay, saan kayo ang mapanaglugglugan, auntie Toyang? Di kayo lamabain? Tsak tupay kaya ti aglugan dita baro at tricycle na. Kapitan, ado ti agkungkuna amaya ti aglugan dita tricycle ni Kwarog. Pudno aya, Katwan kagawad. presko ka no.
Kan kasla agluglugan kay ti kutse. Ay, punula unay, ta nakarelax ka. Ay nagbayatan ngay no kasta. Ay, kit padasam nga taglugan ah. Ay talaga apadasag. Ta iso lang ita ti kayat apaglugan na nagiti pasaheros di ti kabildatan. Day ta tricycle ni Kuwaraw. Antay, nagaduti na pasada. Day, iso day ta awitem akagudwat sako. Wanantay. Ay nagadun talaga. Ay, tulungan takman nga agbilang antay. Katwen tulungan ka. Ha? Apay dagita ababalasang. Damaga maantay, no anya ti masapol da. Apay, anya ti masapul yaw. Ay kwa, agpay tulod kami kumaka ni Kuwarog. Imbaga man nabanog ako nantay. Ay kwa, ay babalasang. Nabanog ka no ni Kuwarog. Ay, kaya't may ti aglugan iti tricycle na kabarbaro. Kwa, aginanapay ka no. Intun bigat kayon ngagpay tulod. Ay, sakyo mo na Ay, siyak Panyasi ka. Ah, makita man tay. Ah, Pag inagawan tan ti tricycle ka. Nagrigat lakit din na ti magmag na. Angelica, itulod ka ni Jabalayaw. Magmag na akwarong. Diyak kaya ti aglugan dito tricycle mo. Apay, hindi mo kayat. Umay ka na. Apay, ti ko na agraramana. Libre nga raw, di so nga umay kan. Ada kwarta, kwarong. Ora ipakitak pay kan ka, ah? Oh, saan ka diya kwarta dayta? Amaw, kaduti kwartam. Mapankan. No kayat ko ti aglugan, nagadu dita ti maayabak at tricycle. Sige, nukas tati ko nam. Ay na, ay! Makalugan na malangan dito'y barbaro at tricycle mo, Kuwarog. Umay ka nga rudi na, tay tulod kan. Ay, man. Ay, manungay ti bayad, ah. Libre ano si ka. Ay na! Agyaman na, Kuwarog. Mapadasak mo't langan taglugan dito'y sikat. Kan barbaro at tricycle, ma. Sa dino ay ati papanam na. Ay, itulod nakman ijay ilay, tain na makichinda. Sigay, Kuwarog, busina ang manday takaanakan. Saan ang jay imo na abusina. Pip, kala, pip. Ipagaklang arudan at kayat ti aglugan dito tricycle mo. Ay na, Angelica, saan kan nga agungot? Umay kakit aglugan nun. Diyak nga rod kayat, auntie. Mapantangarod makichinda. Umay kan. Sa anak nga agbibisin, kunakmanan. Mm. Neta, agbusin namanan. Ay na, Angelica, saan nga agsardeng agbusina ni Kuwarog? Aging gasaan tang aglugan. Nagluko kan si kaakwarong. Saan ka nga gungay? Sursurutag lang tibilin yan time. Itulod na ta ijay ilay, tamakicindata, kaanakan. Libray, di mo kayaat. Wanan, aglugan akon. Ay! Sige, Kuwarog, itulod na kamin ijay ilay. Saan ka na gumurgura, Angelica? May mayat matlaang nagkakapiyatayaw. Tapno naragrag sa. Ay! Wan, Kuwarog, husto tako na. Iso asigay, agkapya kayon dito'y kaanakak anapintas. Agkapyatan, ading anapintas. Wanan, manong chiptano, agkapyatan. Ay na, kabaranggayan! Naragragsak mo't lang ang ti panaglalangan, no adda kapya kada kayo. Ala sigay! Didon, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fuji Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects,
Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.